Welcome back my people, arachari umungu wanyu Sakalada Premier nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngabanisanze muri Dropic Electronics aho nje kubereka ibikoresho byiza bya electronic bigezweho kandi ku biciro byiza. Aho tubafitiye amatelefoni meza cyane nk'izi iPhone 17 Pro Max, MacBook ndetse n'ama headset agezweho nk'iyi nambaye, screen meza cyane, JBL speakers ndetse na PS z'ikinyejana. Ewana ibintu muri Dropic Electronics no buryohe, ibintu byose biri kuri price ziri hasi cyane ko turi mu mpera z'umwaka. Nono akarusho abantu bafite Apple phones cyangwa se telefone ya iPhone, ubaye udafite ubushobozi bwo kubayigura icyarimwe, hari promotion yo kwakwishyura 40% cyangwa se 40% andi ukajya wishyura mu byiciro buri cyumweru ukagira amafaranga utanga, ariko kuri condition imwe gusa, usabwa kuba ufite akazi. Aracyari Premier hamwe na Dropic Electronics. God bless. Nakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazanange sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, kamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse nitagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane. Kwa Eric Tech akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana. Noneho urumva ibaza nawe Sankara aho mavuzi ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki? Bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Yes, welcome back my people, aracyari umuhungu wanyu Sakalada Premier. Uyu munsi ngabanisanze muri Kwizerwa Arts Furniture aho nje kubereka ibyiza biri muri Kwizerwa Arts Furniture. Muri make nje kubereka ikintu kijyanye na furniture, ibintu byo mu nzu bijyanye na furniture. Guys, come with me, let me show you this. Yes, kuri abantu mukunda intebe za kwiri nazo twazibazane, intebe nziza cyane cyane ko ubungubu izi ntebe umva niyo wamenaho amazi bimeze gute ntacyo yaba kabisa. Abantebe za original, intebe nziza cyane cyane ko ubungubu niyo utanze order zigusanga iwawe. Oh la 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 la, Kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe. Muri Kwizerwa Arts Furniture tubafitiye intebe nziza ewana, za ntebe ku buryo washyiriwa ewana ugiye gushaka umugore niba namukwime ewana, hano ibintu aba ari fresh kabisa. Si ibyo gusa tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri ba bantu bamukeneye gukoresha ama office cyangwa se amameza yo mu mabiro, turayafite meza cyane. Wanaza unabishatse ugatanga commande nayo turayigukorera. Si ibyo gusa tubafitiye ku bantu bashaka imisego, ama bed cover, byose rari muri Kwizerwa Arts Furniture. Ibintu bijyanye n'amarido nayo turayafite hano ngaho nkuko muyabona hano. Yes, guess what, on top of that guys, let me tell you this. Ku bantu mumaze kubaka inzu wibaza ngo ese mu nzu zashyiramo ibiki, cyane cyane n'ubwoko bwa furniture, either intebe, ibitanda, utubati, amasaramanje. Muri Kwizerwa Arts Furniture uraza ukatwereka inzu yawe uko imeze, hanyuma mu gihe kingana n'ukwezi kumwe utaha mu nzu yawe ibintu byose twamaze kubigushyiramo. Kandi iyo promotion muri zimera z'umwaka ibiciro twabikubise hasi. Muri make muri Kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe. Guys, mutugane natwe iwanyu tubakeje ko birabaje kubona umuntu ari umusirimu atuye ahantu hasarabi. Guys, thank you. No mungu wanyu Sakalada Premier hamwe na Kwizerwa Arts Furniture. God bless. Nakubwiye aracyari the Premier for real, the one and only. Bayise don't hang up, ntukupe kujiviri bayishwe ko Wild Spark nabateguye. Nakubwiye babantu mukunda gukinira by'amapuranka ukajya gukinira ku muntu ngurimo ngo puranka cyangwa ibintu by'amasiripurize. Wecha rebe kano ga filime hari ibintu muri isi ukora wumva ari ibintu byorohere cyangwa biciriritse, ako bikaba byabyarira umuntu urupfu cyangwa ibindi. Nshaka abantu mukorera by'amapuranka
mwicare murebe iyi filime. Saa 9 za nijoro hano wari uryamye, ubwo ni saa 9 z'igitondo, masaha y'ijoro. Bahise don't hang up, ntukupe. Mudamu kuze akiraho muri icyo gicuku, telefone irasona ye. Hari amasaha abantu baguhamagara n'amasaha abantu badahamagara, ko biri kose bari ikibazo tu. Mudamu. Yes. Yego. Hello. Cobain. Madam Cobain. We need this. Who is this? Yumva neza ngo mudamu witwa Cobain. This is the police, madam. Mama, iyi polisi. Listen to me. Ugomba kunyumva neza. What? Nguki? Police? Polisi station za nirose murashaka iki? Listen. Who Vanessa mama. else is in the house? Ninda wundi muri kumwe muri iyo nzu? Are you alone? Uri wenyine? My husband's out of town. Mugabo wanjye ari hanze y'umujyi. My daughter, she's in her room. Kandi mukobwa wanjye ari mu cyumba cye. Okay, good. Sabyiza mama. You need to stay right where you are. Icyo usabwa ni kimwe guma ahantu uri. We have your house surrounded. Inzu yawe yazengurutswe. Nguki? If you move from your location, you'll be putting your child in danger. Wa mugore yora mukuvuye ahantu uri urashyira umwana wawe mu byago. Keep your mu cyumba cyawe ntubuje. lights off, Kandi amatara ntuyacana, agiye gucana itara birika. windows, and stay where you are. Utibeshye no kwegera idirishya ahubwo guma ahantu uri. We need you out of our way so we can safely locate the suspect. Ukeneye kuguma ahantu uri kugira ngo umuntu agutaye turebe uburyo twamufata. What do you mean? Ushaka kuvuga iki se? Ngo wanteye. And possibly two. Hari umugabo nako ni ibintu babiri. Oh my God. Mana nyagasani. Right to your house. Bari mu nzu yawe. Mana mukobwa wanjye. Mudamu yagize ubwoba. Mudamu uguma uri nuwave. Agiye kumva. Her is to work with us. Wa mugore twe turi polisi, uburyo bwiza bwo kuba wacunga umutekano w'umwana wawe no kubakorana natwe utava mu cyumba. But we need your help. Can you Ntabwo dukeneye ubufasha bwawe. help us? Ese mama wadufasha? Yes. Yego. And I want you to lock the door and Ndashaka ufunga umuryango aho uri. don't hang up. Ikindi ntukupe, don't hang up. Ari naryo zina rya filime. What you can is secure the room. N'icyo wakora kugira icyumba cyawe nta muntu wakwinjiramo. Stay put. Amahuri. Do our job. Ureke dukora akazi kacu. They're safe. Umukobwa wawe tumucungire umutekano. Mudamu yari arasunika akabati nari garderobe. Agasunikira ku muryango. Buriya abazungu usanga amaserire y'abantu benshi atarimo mu iki. Nako mu nzu ujya batamo amaserire. She's secure. Ubu ngubu tuvugira ngo umukobwa aratekanye. Nawe mu cyumba cyawe. Hear anything? Hari ikintu wumva? Tega amatwi. Urebe. Ntacyo numva. Ntacyo ndi kumva. There, it's right. Harya uri hejuru muri etaje n'uri urara? Yego. Everything's happening down in the basement. If you can't hear anything, that means you're safe. Ati ibintu byose biri kubera rero hasi, niba urara hejuru, niba ntacyo uri kumva bivuze ngo uri safe, ahantu hose haratekanye. Hold on. Baretse. Hasigara polisi bari hanze y'inyubako. Tangira kumva n'amajwi. Mudamu yumva. Hari ikintu numvishe. Hari ikintu numvishe. I can't hear anything. Nta kintu ndi kumva nako. Turimo turinjira mu nyubako yawe. Nimurasane. Mudamu yumva isasu. Kubera ubwoba byaza afite akana kari mu kindi cyumba. Mudamu arwana no kuva n'akabati. Afitemo n'umwana w'umukobwa. Atangira kumva bavuga ngo suspect wa kabiri maraza. Mrs. Cobain. Madame Cobain. Mrs. Cobain. Madame Cobain. Mudamu yagize ubwoba. One last thing to tell you. Hari ikintu kimwe nshaka kubwira cya nyuma. Sorry to inform you Kabare kubwa makuru ngiye kuguha. that you've been pranked. Uragupurankiza we karashika. N'abana b'insoresore. Bawe marakinira kubana amasaha ya nijoro. Biva tuvido kujya upload kuri YouTube. Bibone views. Mwana wumva ubwo barafite. Sakora umukobwa wanjye. Umwana wanjye atagira ikibazo. Bega byiza turahatwitse. Seriously, people. Mwana ibintu byo dukora. Some likes. Ati mwebwe mu liking. Bitch, go viral. None iyi video yikarashika ibe viral. Yabaita prank money 69. Bamwita prank money 69. Baraje uploading ya video kuri social media platforms zabo zose, YouTube hose. Dore ngo views zatangira kwisuka. Abana nagatwiko bana baraneze bana pranking abana masaha yose. Ati rwose dushaka ngo mucye indi video.
batangira kuyisharinga, abantu batangira gushima. Ati mwe abasore mwe turaje tubatema indi video. Icyaragira icuma, abasore nibyo bikorera, bo barara bakinira ku mitwe y'abantu. Ibintu bitwa Mosley. Dore views zango zirimena. Tayari amasaha make cyane. Ndakubwira cyane Canada Premier umva kuri bitandatu bya urarya show ku giti.net na kuri ku cyumweru nucikwe. Musharinga iyi video. Ati no adore nitwa Brady. Leo sore mugezi misore sorry. Abantu bamaze kuba abastari mu muji. Ati bakundanuruka muri New York n'abakundanuruka Seattle amajya atandukanye. Barara sabaki ko twajya guplankinga undi muntu. Bo bamenye ushaka kubabonye namba yawe bakaguhamagara mu gicuku. Harimo n'undi twa Sam. Dore views uburyo zisuka. Asegura make cyane. Benekira bakinira ku bana b'abakobwa barenza ka postinga abakobwa bavuga amagambo y'amafuti ku ma video call buri munsi barakora iki bakora upload guhamagara umuntu atabizi bagatereta umwana w'umukobwa akajya akinyuraguramo. Don't hang up niryo zari rya filime nako game yabo yitwa Ntukupe gusa bwatinze mese aragira isunika basazi rihirika. Ni gengo yabo urebe filime saza hakuno ari yazaga kumbe harwazanye kamera urebe filime urugo rumwe who that rangije zakingura umuryango kumbe harwaje ku rugo rumwe azafite kamera gakinguye imiryango bari imiryango irafunze. Hakunino tayari kome mugezi dore abasore aba bibereyemo hana ama message abari menshi hana gahita bakari bari bukoreshe ya kwa uploading agafoto mugenzi and I can't sweep you off of Anjana ifite na sheri tayari upload remember the taste of my love will your eyes still smile from your cheeks arabyo bayibuka afite hano girlfriend wiwe be loving you ongera muri posting cyangwa ariko baza batabanye neza. Ate istatus cyashya ni yiki bagiye kwandika message mwanga munda nayisiba. Ati peto neso wamamagara yo muyazi wana shire maza barashwanye barandika niyandike maza batabanye neza. Yenza nakaza ku chiwebu abantu bashakira inshuti akabona abajya baplaying mgenzi ko baba inshuti nawe akabigino waringa ariko twabanya ari umuntu zo kuri urugo rwabo after ga kamera bakure filime sasa. Umbe arwaje ari munzu telefone irasona. Hello bamuhamagaye ntiyabyitaho. Hello umuntu amagana ntavuge banagukupa kiraho mugeze yaje mukanga harunaze urankanzo hano hano n'umuswa Brady and you are a giant pussy. Akoresha ijambo rimwe ngo nawe ni inshangwe nini cyane. You are giant pussy. Show me what you got, Walker. Baragera kano gahunda ufite yakwiye dukora kandi ga pranka mwana muri kigato man. No, a little privacy. Man uri mwana ujyoreka privacy yanyu ukanyijije cyane. Shit, dude. Abantu ukavuga nabi nawe. You and Peyton are like done. We na Peyton mwaratandukanye cyangwa? Apparently it's complicated. Muri kano kamwanya very complicated ntabwo navuga ngo twaratandukanye cyangwa turi kumwe. And she won't talk to me. Ariko nagari baramvugisha. That is a fucking bummer, bro. Man, byo nakurnye bro. Yeah, I'm listening. This should be genius. Cyo nsabwa no kumuhanga. Your parents are out of town for the weekend. Abye banje nago hari muri weekend. Baranza y'umuji. Self and
You are suddenly single. No, rero mu gihe ababyeyi baba badahari reka inzu yonyine rero dukoremo amapuranka not single. man ntabwo ndi single Ready to mingle. ariko ntabwo byakubuza kuba warya akantu The party going up in here. niyo mu gihe ushobora na girlfriend wawe nyine kugira ngo dukore akantu k'akarori hano umugenzi utumire abandi bana I have a history paper due Monday. That's what's mwana afite nuza examen ya histoire dukora ikirori ku cyumweru nijoro Card. kuwa mbere uzagera ukora examen ntabirenze You're spilling the man ntabwo ni muri mood nziza Fine. Plan B. ngaho bazi umupango ba C now. wawugize se plan C What you call it? Just trust me. reka tushaka umuntu wamagana nyizera sibyo This one's a winner. none reka tubikore nk'aho ari game none haza kubaho unutsinda Well, yeah. Can't wait to hear it. ntabwo nategereza Stay in. Get wasted. reka tugume muri game sibyo Take the mobile. fata byeri dutangire mu kanya akagapuranka Maybe make some prank calls. reka dukore prank calls duhamagara abantu pranking Honestly, dude, if I don't finish this paper, man ntabwo nasoje examen zanjye mwana uri kumbuza no kwiga man, man nyuma y'ibizamini ubuzima buzakomeza bro I'm a pussy za mu cyumba cya mugenzi we now, and Good Time Brady is here with the Kia. oye ni Brady ari hano n'ufite umuti wacu There in the movie, all right, but I'm man not. ntabwo ndi bukore prank calls kuri inshuro Was amazeballs, and when Prank Monkey gets here, you gonna shut the reka no dukore prank ari bubyere n'amafaranga noneho tuhashumikire rimwe Monkey 69 in the house? Dude, umva dufite prank 69 muri iyi nzu Inviting people. ariko ibintu baza kugenda neza your parents are too busy banging each other. umva ababyeyi bawe bari bize nta nubwo bahari bagiye muri weekend Hey, thanks. iri joro nijye nawe Do you think your mom blows your dad? mwana ujya utekereza ko mama wajya agira abana bari abakoresha imvugo zitari nziza ariko mugezi ni abashuti kuva na kera barakuranye muri karitsiye barakuraho cyakamera muri aya masaha Favorite show. Well, fuckers. mwana uyu munsi tugiye gukora prank money Inviting him. kandi kuri iyi nshuro turaza gutwika Prank calls, right? That shit is absolutely not happening. mwana uyu munsi kuri uyu munsi ntabwo turi bukorere amaprank nakumva nawe muri mudu neza What's that guy's name across the street? The one whose dog craps on your lawn all the time. reka rero dukore akanyuma basi dupranking umuntu uri hakurya y'umuhanda Dude, not. I'm. harakuntu hamagara n'abaturanyi babo bakabazonga Besides, you need a reaction shot. You want to see him freak out, right? umva reka maze nzonga buriya muntu duturanye nabirenze ni igisaza It's Larry, but please. umva ni Larry ceceka Pizza, Peyton speaking. How can I help you? uri Peyton yitabye telefone yawe sheri wiwe I wish you can help me, honey. amazina wamfasha Sir, but Asshole, what I'm not willing to Janelle's, do man. pretty Hang much up. starts aso watuzemani babage kuri mpano umukobwa akoraho I need one large pepperoni. umva dukeneye nuza pizza One. ya pepperoni 5. murayizana kuri Ashton Lane 1357 Larry. izina ni Larry baragiye bahakinye nimero y'umuturanyi bahamagara kuri nuza ya pizza ngo baderivaringire pizza Yeah, 45 minutes. iminota 46 tubazaniye pizza ntimugire ikibazo Actually, I'm calling ID block. Well, you had to order from asaba ni question call ID from right across the street. She's gonna ese nabona ko turimo turaprankinga umuntu uri hirya y'umuhanda duje pizza mu izina rye until proven guilty. biramureba wana Guilty. bazane pizza Then just arayishyura do. abasore n'abahanga rukuru hakiye nimero y'umuntu akaba yaguhamagara ukabona wahamagaye n'umuntu uzi kandi ari undi muntu batumye pizza mu izina ry'umuturanyi wabo uba hirya y'umuhanda hano barasoza nimero iyi ni y'umusagenti ntabwo twayihamagara Was your wife friend? uyu yitwa Brenda That was so much fun. ati ni byiza baragiye batajya gupurankinga abantu batandukanye bahamagara n'abasirikare bakirira ku bantu nta kindi bakora mugezi n'isorosore nta kazi bafite Obviously, you're in shock. baraza mu rugo bakirirwa bahamagara abantu bagiye batandukanye babakinira ku bwonko mu kanya bahamagaye mu izina ry'umuturanyi wabo bodaringa pizza biragera minota 45 Dick cancer facts. You do have a bumva bahamagara abaganga bakabeshya ndwaye kanseri kandi ntabwo mfite asiranse mwamfasha iki hano ni ukuza bagahemba nimero gusa bagapfa kubanya ati nimero ibaraye kuri nde bagahamagara bise umuntu amafaranga yawe uzayabona ejo nugira ikibazo It's as sure as shit, baby. umva umukobwa we namuteye inda kandi aratwite hano ni uguhamagara umuntu w'umubyeyi bakamukinira ku bwonko nateye umukobwa wawe inda gusa ndacyari imanzi Liar, Thornton! I knew he could fix bavandimwe yaratemwe mugume online turacyabaha puranka bro my door. She's here! Bro! barimo kupera umuntu uri ku muryango wanjye guhamagara umuntu bakamuhuza n'undi nta gahunda bafitanye abana nibyo bikorera gukinira ku mitwe y'abantu Are you having fun? ase muri kwishimisha sasa bari barimo barahamagara hari undi wavugiyemo ese ngo are you having fun Having fun? ese namwe muri kwishimisha urebe baraseka A little bit, yeah. How about you? turimo turineza ese bimeze biti Not yet. ntabwo ndaba kwishimisha But I have a feeling that's ariko about afite ibyiyumviro ko ibintu bishobora kuba bigiye guhinduka hari undi wamagariyemo arabwira ati nawe mfite ibyiyumviro ntabwo ndaba kugeza mu gihe cyo kwishimisha ariko ndimo ndabona ko ibihe bishobora kuba bigiye guhinduka What you got? Big plans tonight? none se uyu mugoroba ufitiye gahunda muri iri joro It's all one big joke to you, isn't it? These ati mushobora kuba mumvaga ari nka joke cyangwa imikino turimo phone calls you make. izo telefoni muhora muhamagara You must feel so
powerful. You must feel so powerful. Mushobora kuba mwumva muri abantu barenze Sitting there on your couch, mukaba mwicaye muri iyo ntebe yanyu laughing at the embarrassment and pain you cause. kubera ukuntu mubabaza abantu mubatesha umutwe mubatesha umwanya mukaba mwumva ko muri abantu barenze. Yeah, it's pretty funny, yeah. Biranejeje cyane. Maybe it's time for someone like me to come over there and wipe that smug grin off your face. Ati nakeka aricyo gihe umuntu nkanjye nze nanjye mbahanagureho ibyo bitwenge ku maso yanyu mumenye ko ibyo mukora bibangamira abandi kandi muzonga abantu. Okay, well, how about when you get here, you suck my dick? None se wageze hano ubundi ukabanza ukonga akabane yanjye urumva bano bakoresha imvugo zitari nziza aramukupa. Nene twinjirira. Guess some people really don't like getting pranked. Banza abantu benshi badakunda abantu baprankinga. Dude, pizza time, come on. Mwana pizza yazizanye. Why? Haya nimero urayibonye oya. Kabande ukuntu bazonga umuturanyi. Arobo daringiye pizza. Hello. Hello. There, neighbor. This is Brad Gunderson from over on Elm Street. Over on Brad Gunderson. Bakurere mu street. So I care why. Nari byo birandeba. A bit of mischief in our happy hood lately, you know. Atero no bigiye kwari byiza cyane. To be daho uri kumwe abantu bagiye kuzonga ariko hari umuntu ukuzaniye pizza. They knock on the door and see if Atarada kubanga mukanya gato cyane. Rob the place. Ariko nuva mu nzu bashaka kuba bakwiba. On my front porch right now. Ndabona umuntu apizza nyereye ku muryango. Order one. Mukome online mukomeze mureko tujye kuprankinga igisaza. That's a pickle for sure. Bane none ni byanyabyo. Stay calm. Kumbe dore wa pizza hakurya. Ewana adelivaringa pizza. Kara ass. Ariko baje kubwira nyirizo ngo nasohoke. Bashaka ko yasohoka ajya gufata pizza bakamwiba. Is that Mosley? What? Mwana sikari mugenzi wacu Mosley. Ni mu friend wabo zanye pizza. Mwana bagenda bitera. Baje kutwiba cyangwa kutwiba kumwe n'umusaza. Bire byana na discipline. Yaragiye bikinira ku musaza uri hakurya. Mushaka kwenye munzaniye pizza wacana we. Subiza iyo pizza. Kumbe mugenzi wabo Mosley. Kureba neza abona bagenzi bakizo ka kamera ni mushuti bane baza tubonye araza rakubanga mwabimara ngo tangwa kandi mutumije pizza kugira ngo yari zuri musaza barakingura. It's not funny, Brady. The guy had a Brady ntabwo bisekeje fucking bat. usumuza zarafite bat yaragiye kumena umutwe. I was about to knock his old ass out. Yo, narabona nakomanga give me ass and go knock nobody out. Don't you mani nta muntu wakabaye komangira. Trust me, man, I'm serious. Ntabwo nungerageze mani. You do. Bamushuti. That? You're lucky I'm working. Oh, he's man ndumunyamagwe ndimo ndakwereka bana nimugakine mu kazi k'umuntu sibyo. pay for these, so great. Man umujye kuneza manager angize pizza na konsomye. Cool. Babasi dusigira kugira ngo bakwishyuze nta muntu wayihaye barayakira. How's Peyton tonight? Ubundi se Peyton ameze atiri joro. Oh, come on, man, don't ask me. Man nukamaze Peyton bro. I want to know if she's doing all right. Ariko nizereka ameze neza. Ni girlfriend we. Ariko ntabwo ameranye neza muri iyi minsi. She seems fine. Asa nkaho ameze neza. Ariko turi busy cyane mu kazi tuzasubira. Mosley mugenzi akora kuri company imwe na Peyton gakunda na Brady. Bakingaho kumbe hafa. Harubacungira hafa. Twabonye filime itangira umuntu uzaparika imodoka. Sorry about what's going on with you and Peyton. Yeah. Mwana ndimo ndahangayikishwa n'ibiri kuri Peyton sheri wanjye. We'll figure it out. Tuzabimenya abana. And I know, like, Peyton is obviously, like, the hottest girl you're ever gonna be with. Ati mwana nakubeshye Peyton, mbona mukobwa mwiza muzakundana mu buzima bwawe bwose. Like, ever. Mbona nakubeshye pe. Staying extra hard. Arakora cyane. And you're still a dick. Banaro cyari umuswa. Simplify, bitch. Abanye jambo dukora ukiraho. Baretse gato. Greens? Bakizori ya terme ba Marine. Ship out right after graduation. Ya nyuma ya graduation M50 gano kuzashya utatu. Dude, have you seen my grades? Ntabwo abanye amanota yanjye se. Man, nuts in the bro. Only options are working with my dad. Sibyo kama itamara nukorana na papa. Far away from here as possible. Ariko bingunde najya kure ya papa. Ntabwo ushaka kudukorana. Man, your parents, they must have freaked. Bazabye bari ko bana batunguye. I'm going off in the Mannion house. Wana umba umunzu iwacu baziga bakiriye igisasu. Bose byabatunguye. And honestly, it's gonna break my mom's heart. Ntabwo nabaza umutima mama wanjye. Ntabwo namukora surprise. I really think this will be good for me. Ariko ibintu bizabyiza kuri njyewe. Yatinda kamuje na ushaka yakorana na papa we. Out to them. You know? Urazi mwana ntacyo ariko. Man. Bega byiza. Well, you know I'm always gonna be here, right? Ariko teka ryose nzabira wande rwe mwana. Tuzakenera nzaba nk'inshuti yawe magara. Brothers for life. Nabavandimwe. Nabona ni inshuti. Ariko arakuranye mugize nk'abavandimwe. Bakira telefone irasona. Reka nyitabe. Baritaba. Hello? Hello? You're the one I was speaking to before. Arya siwe narimo navugisha mbere. Ari kuri telefone gamba navuga tuje. I'm sorry, I have no idea what you're talking about. Mwana senjuri kuvuga. He told me to suck his dick. Arya siwe wamwe unzagire kabanda yawe.
baraseka. Actually, that was me. Oh, yari jewe. Got your lips all prime, buddy. Ndizera ko iminwa yawe isize akarabero. Where does that vile hate Mwabantu kuchimkoresha imvugo z'urwango. you spew come from? Muri bikuraye. You have mommy issues. Ko biri kose mushaka kuba nk'ababyeyi banyu mama wanyu kenshi ataraberetse urukundo rwinshi. Daddy issues. Cyangwa se papa wanyu ariko babwira aravuga tuje. Maybe I should speak to them and find out. Ariko wenda nabisha ababyeyi banyu ngo namenya uko mubanye. Yo, ass pop. Oya buretse bamusenze. Aren't you Bamubwire. curious why I'm calling? Ariko si mwabana mwe ntabwo muragira amatwi impamvu nimwe nabahamagara. Why I've chosen you? N'impamvu nabahisemo why I have chosen you. Your night is about to get very exciting. Mujya mukirira ku bantu ariko ijoro ryanyu rigiye kuba uburyohe. Rigiye gutangira kuba igitangaza. So I suggest you pay attention and no matter what. Umwana shaka no mu ntege amatwi nicyo byasaba cyari cyo cyose. Don't hang up. Icyo musabwa ari kimwe, don't hang up. Nimukupe. Nabone ko akunda kubwira abantu ba prankinga. Now you're just making me do it. Ahubwo ratuma nkukupa. Kirakupa. Idorongera inason. Let's just watch a movie. Reka turebere filime. Undarangije. Bataga telefone. Telefone yarakomeje hamagara missed call ya mbere. Bajya kuri filime. Boga barongera hamagara. Missed call ya kabiri. Abyita missed call suza mu bivana ariko ni missed call eshatu. Barahamagara koko. Abana bajya kuri filime. Sankara amazi iminsi ari kuri mizigo. Abana benjoyinga movie. Amasaha ari hirika. Amasaha ari icuma. Umugabo nawe ntiyacika intege. Arakomeza arahamagara. Bageze aho arayifata. So we've been trying to watch a movie, but this ass tumor has been calling ariko uyu musazi urimo ahamagara cyane. Calling non-stop for. Arimo ahamagara non-stop isaha yose ishize. Kamwitabe mwumva. Tiny Dick, give it up already. Weka bana noya ngaho uvuga ibyo uvuga. That was very rude of you to hang up on me. Mwana ibintu mukoze byari amakosa kunkupa. How did you even get this number? Haburi nimero yibonye uti. You should know. I have a lot more than your phone number. Ndashaka bamenyesha ikintu kimwe afite nimero nyinshi uretse n'iyi yanyu. Dude, just give it up already. We're done with you. Mwana twarangiza nene urushaka iki? Actually, we're just getting started. Ntabwo birarangira ahubwo mu byukuri ibintu nibwo bigitangira. Actually, we are just getting started. Brady. Azina amazina yabo. Urebe. What did you say? Uvuze ngo? Brady Mannion. Witwa Brady Mannion, sibyo? That's you, right? Ni wowe. You live at utuye 437 Oak. Uba ku mwana magana 37 kuri Oak Street. Love the American flag. Mukunda idarapo ngundi idarapo riri imbere y'iwanyu ya Amerika imbere y'umuryango. But right now you're at Sam Fuller's house. Ariko muri akamwanya uri mu rugo rw'umushuti wawe witwa Sam Fuller. 1358 Ashton. Utuye ku mwana 1358 Ashton Lane. Aho no mushuti wawe atuye ni huri. Ntabwo uri iwanyu. Uwabahamagaye arabazi neza. Sam Mannion iwabo bafite idarapo rya Amerika hanze y'umuryango. Bikangamo ubahamagaye arabazi. Arikos. Honestly, sir. Oh, sir, and how is it? Hey, no, mutajya kuinda ndakubaho nyuma yuko mumenya ko nambazi neza. Bwa mbere mwahitaga kabanda ntoya. Ubu minutse excuse me sir. Minutse sir. Did you say sir to the others you called tonight, like your neighbor Larry? Nibukuru mwamagaye mushiki wanyu Larry, uriya musaza w'umuturanyi mumuzonga, mumutumiriza pizza atatumije. Gahunda zaba nazizi. Who the hell are you? Ubundi uri cyande. You'll find out soon enough. Vuba ngamuraza kumenya ni mutuze. Ntabirenze. When we're face to face. Cyane niduhura amaso ku maso muraza kumenya. Muraza kumenya niduhura amaso ku maso. You can call me Mr. Lee. Ariko byakanya gatoya muja kwa mwita Mr. Lee. Urebe filime. Why do you even care who we called? Like what we said? Ariko zumuri kuki bikureba icyo twamagaye nibyo twavuganye nabo. Don't you want the attention? Ese na wamushaka attention y'abantu. Your little videos on posting video bwanyu online, sipyo gukunda si. How clever you are. Kujya mwereka icyose ko muri abana b'abanyabwenge mwize cyane. Well, tonight I'm going to give you all the attention you deserve. Ariko nanayo iri joro ngiye gutuma isi yose ba attention mwashaka gutwika. Ngiye kubatwikira.
arakupa bashyiraho hari wakomanze urebe filime mwajyaga mutwika mushaka isi yose yabamenye ariko uyu munsi ngiye kuba attention baraje babamenye mbere z'uko mwajyaga mbishaka bashyiraho hari wakomanze akomanga cyane uyafata bati hey! Gahunda zose bajyaga bajyamo mugabo yaranazize manu kubita umuntu utababari urumva agera imbere urebe itegure nde kwawe tukubita bagize gutya. What the hell? Binesha reka ka Python. Are you guys drunk? Kamwasinze cyangwa. Wanna join? Twamwemo gace. Honest, deliver this pizza, not hear from you guys. Ndabona mwaderivarinze pizza z'icyo mushaka. Urebe filme. Umukobwa bazana indi pizza batatumije. Ngo bayisabye. The Python. So, did you guys cook up this plan with Mosley to get Mosley cyangwa? me over here? Kujya mutume nzana. Uravuga ibiki? He texted saying he was sick right after you left here. Which means I'm stuck on deliveries, and then I didn't order this pizza. Why I do that to you? You already did it once tonight. Hang on. Can we maybe talk? No, not now. Where's in private? What a dick move. Wow, mbega. Barashkanye ni Python. Basi nabwo iminota 5 sibyo? Ngwino tuvugane. It's not my fault. Brady cranked this guy. So you have no responsibility here. Sasa mukobwa ikintu bapfena na Sakasamu no guprankinga abantu. Well, I mean, yeah, but urumva icyo mvuga. Kumbe rugenzi rwabo rukunda gufata amashusho. Kiza ko nibyo arimo aragana girlfriend yo gitanye fata video. Kumva kansubire mu kazi. We're not finished. Ako nakuturanza kuvugana wamaye akanya. Sam. Why are you in such a hurry? Kuchiri muri huta. I can't do this right now. Ntago twabikomeza nona. Sorry. Kandi mbabarire. I shouldn't have come up here. Please. Ntago nakabaye naje hano. Waretse kuvuga amagambo. Basi makanya. Please do not say that. Ntukavuga ayo magambo sibyo? Muhereza urubizu. Telefone irasona. Iki kiza hakuno. We'll talk. Saa turaza kuvugana. Mosley really did screw me by walking on this. Mana Mosley ashobora kuba yamenye ko natinze kugaruka akaba arimo aramagara kandi ari kazi wenyine. Bwatinze. Marega ashwanye na girlfriend we. What now, dickhead? Classy. Yeah? Umva turi kumwe rero nawe. Should that ordered the anchovy pizza and made you drive all the way out here. Izo pizza uzanye nazo tumyo genda urakaye si. What, dickface? Wait, don't leave yet. Come on. Ase waretse kugenda wan. Dickface? You guys are busy. Ndabana muri busy nk'ibisanzwe. Numwe muri iyo mikino yanyu nk'abana aho gushaka amafaranga uri ku matelefoni. It was a lovely Miss Peyton, was it? Ariko nizere ko ari umukobwa mwiza yitwa Peyton. Maniga na Norizi. See why you like her. What did you Atibaza ko ni mpamvu mukunda. Avuze ngukira? Seems a little upset though. Mara sanga tangiye kurakara. Trouble in paradise. Sanga muri murazana ibibazo muri paradiso. Trouble in paradise. Damn. Look, I don't know the hell you are, but this has gone on long enough, right? You need to sinzi ubura ibintu muri murarengera birakabije. Stop this. Ukeneye kurekera imikino urimo. Right now. Kandi nona. That's not an option. Yes, it ntabwo aricyo kintu y'ubwoba. is. Biteye ubwoba. All right, we're done with your bullshit. Turambiwe uyu mwana yo kudomagara tubwira nonsense. You know, I'm hanging up for good. Go ahead. Abo kangupe ngaho kupa. If you do, ariko nungupa nuramu kungupye. prepare to reap the consequences. Nawe witegurire guhura n'ingaruka zo kungupa. Urangupa ingaruka uzirengere. Naramukupa. Urema niga. Azi yuko umwe muri bakundana na Peyton Sam. Ariko batamenanye neza. Maniga azina amabanga yabo. Abo bakinira aravuga ati ngiye gutuma mu viral. He's probably just some 400-pound nerd with too much computer. Maniga bari bibere yakuno. Kumbe nyuma yabo uko bari kuri televiziyo. Urebe filime. Basement at the thought of us being scared. Forget him. Aba se biki filime turi kureba cyo umuntu ugenda muri basement. Peyton. Ase mwana we na shire Peyton mufite nkiye kibazo. Still not talking.
ntago turi kuvugana neza. So, no details. Ntago ajya kubwira umwapfe se. What's bugging her? Nothing? Ntago yoza umucinyi batanga ikindi. Nope, she said we'll talk later. Aramwe turaza kuvugana mu nyuma nabindi. Okay. Yone ibyanyu sinabyivangamo. Bagira telefone ya vibura. Shit. Masaha y'ijoro. Bari kuri filime. Baragagize gutya. Motherfucker. Mana ban. Come here. Sam ngurire hano. Agize gutya. You should better answer. Ati ubuta telefone ni sona. Don't test me. Ati bibaye byiza wakwitaba. Don't test me nimungerageze. Has he have your cell phone number? He has both. Basi telefone ya buri munsi kujafite nimero yayo. Their addresses. Address za Aziz. Plus he knew Payne was here. Yarazi ni bya Payton. Maybe call Janelle to ask her. Wasanga ari general birimo. Bajyaga ni mugenzi wabo bakora na prank ushaka kubimo. Mane binago bishenije. Nellos, think about it. Wasanga ari general man. What? Who would know that Peyton's doing deliveries has both our addresses and loves making prank calls? Mosley. Called in sick my ass! Dude, you're right. No, I'm gonna send us a dick pic. What the hell? Mosley, guess again. How does he know he said? Ariko se ndazi byo tuwavuze. Sure. Reka turebe iyo foto. Arongera ati not Mosley muri message ati ntago ari Mosley ahubwo ngo ngiye mutombozi yabarindi. Abaye pop shot irarangira. Irongera telefone nasubibura. Aba pop shot y'amasegonda 8. Is there a person in a chair? Yeah, it could be. It's kind of. Basanga rundi muntu. Ariko namasho asa ngara abantu bari nyuma y'ishashi batagaragara. Look like someone was tied up or something. Bana bisanga ari umuntu wambiriye nyuma y'ishashi. Really weird, dude. This is definitely. Bana bane ibintu dasanzwe mwana. Uyu nago yabari Mosley. Telefone irasona. Baba nago umuntu sanga hambiriye nyuma y'ishashi. Ariko batazi ngo nindi. Ariko nago ari Mosley uko biri kose. Telefone isonye batangiye kugira mu ubwoba. Arangije. Right, Sam. This is definitely beyond Mosley. Ati ibyo mwibwira byose ibintu birenze Mosley mugenzi wanyu. Ntago Mosley ari akora izi plank. Ibyo avugira mu nzu umugabo arimo aranabyumva. Bakira telefone yongera sona. Isonye. Maniga yikangamo. Nikese. Uyaje kureba. Ababyeyi banje. Kumba umugabo yashimusa ababyeyi. Makananga. Aren't we still having fun? Ase ko mwishimishaga ku bantu mwatuje. Don't you like my surprise? Ntago mukunda basiripuriza ngo muyakorera abandi. Went through a lot of trouble to make tonight's mwana naciye mu bibazo byinshi. Special for all of us. Ndashaka iri joro ribe special kuri mwebwe nanjye. Pamusanzwe. Ndara imbere y'Imana. Iri imbere y'Imana agenda gace musore. Your parents to live, you will not hang up. Nimba ushaka ko ababyeyi bawe baguma ari bazima ntibibeshye kukupa telefone wacyanabo. You'll stay on the line. Guma ku murongo. Arangije akupira icyo. What the fuck are you doing? Ukoze biki? Aravuze ngo nugupe. Batangira gusubiranamo. Ashaka ko ari mu nzu y'iwacu cyangwa y'iwanyu. Baze ni ari basement imaze kuri iyi. Bahambiriye ku ntebe. Hamagara 911. Hamagara polisi umugabo atangira hamagara. Yashimusa ababyeyi bakananga Brady. Pata telefoni. Hamagara 911. Hamagara polisi. Hamagara polisi. What? Yeah, we need your help right away. Mama polisi tujya bafata bwanyu. What's your emergency? Iki bihutisha. That guy's my parents. Please come. Ara muzaza washimusa ababyeyi banje. Down, speak clearly and don't. Mutuze muvuge mutuje. He's gonna fucking kill him. Bashimusa ababyeyi banje bajya kubica. Brady rekera. Again, control your language or Ba mukontora imvugo zanyu murukoresha imvugo nyandagazi mukoresha amagambo mazimano ku polisi tubafashe muvuge mutuje. Listen, just send the police car right away, alright? The guy's muvuge ya polisi nona. in the house. Umuntu ari mu nzu yacu. grab the suspect. No, baby, don't do Mwamubonye se muvuge ko nameze. it. Go cover the house and Atangiye gusara abana. That's right, Brady. Brady ni byiza. Na nimero ya polisi nayo yakeze nagari polisi. Nijewe Mr. Lee. Ubu ndi kumva nano mutangiye kumva uko yemera.
gukinira ku mitwe y'abantu mu prankinga ne nimero ya polisi nayihakinze mu rwamagara polisi nyewe Mr. Lee nkitaba. I know everything about you. Ziburi kimwe kuri mwebwe. I know everything about you. Baranje bahamagara 91 kwindi ni telefoni. Itari yo munzu. Bahamagara polisi ku nimero. Not gonna be that easy. Fite ubwoba, it's not gonna be easy. Ntabwo biri uborohere. Na telefoni ndi bahamagara yitaba Mr. Lee. Uwabateye yabateye. Just said next. Manu bikore. Just anywhere to use another phone. Mana birancaze nanjye. Wasanga ari ku baturanyi. Sara. Yohereza indi pop shot. Ati wibeshye usoke. Walk out of that door. Wibeshye usoke. And they both are gonna be dead. Bose nabapfu. Iso na nyoko ni buradi babwira. Akamanyu kumutsi kakuryo ribuze no kakakuniga. Bishimaga bakinira ku bandi. Kumbe kureba gucya kuri computer umusozi arimo aturebera kuri webcam, arimo areba kuri kamera ya computer laptop. Baryo no gukina ku mitwe y'abandi nabo birabagarutse. Reba filime sasa Irason kumbe bibera mu nzu byose umugabo yabirebaga. What do you want? Abundi bashaka iki? Manipulating people, don't you? Mukunda kumanipira abantu sibyo? Playing God. Mwa mubakinisha nko mwigize Imana. Well, tonight Rero iri joro giving you boys the ultimate power. iri joro ngiye kuba imbaraga zirenze. You get to decide who lives and who dies. Muraza guhitamo ninde ubaho cyangwa ninde upfa bitewe n'umukino turimo. Ariko ababyeyi ba Brad se na nyina ndabafite ngo baraza guhitamo ninde upfa ninde urokoka. Televiziyo iricana. Bakiraho kamera zo mu nzu. Kumbe do kuri televiziyo yabo ari kamera. Aranje bereka hano hari umuntu babambye bamanitse. Abana bakiniraga ku bantu ariko kuri nshuro ruje kubakiniraho. Mugabo ufite agapara. Oh my God. Banguka. Who is that? Kuya nindera? Nago bazi ngo ninde? Ariko nibazi ninde nande umanitse. Bana igitambaro. Questions. Prank Monkey 69. Atwe unagora kanu kitka Prank Monkey 69. Say goodbye to your audience for the last time. Musezere audience y'amafaranga mwajyaga mu izo video iri joro. Musezere bwa nyuma. Welcome back my people, arachari umungu wanyu Sakalada Premier nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngaba nisanze muri Dopic Electronics aho kubereka ibikoresho byiza bya electronic bigezweho kandi ku biciro byiza. Aho tubafitiye amatelefoni meza cyane nk'izi iPhone 17 Pro Max, MacBook ndetse n'ama headset agezweho nk'iyi nambaye, screen meza cyane, JBL speakers ndetse na PS z'ikinyejana. Ewan ibintu muri Dopic Electronics no buryohe, ibintu byose biri kuri price ziri hasi cyane ko turi mu mpera z'umwaka. Nono akarusho abantu bafite Apple phones cyangwa se telefone ya iPhone, ubaye udafite ubushobozi bwo kubayigurira icyarimwe, hari promotion yo kwakwishyura 40% cyangwa se 40% andi ukajya wishyura mu byiciro buri cyumweru ukagira amafaranga utanga, ariko kuri condition imwe gusa, usabwa kuba ufite akazi. Aracyari Premier hamwe na Dopic Electronics. God bless. Hey! Nambike gifuka. Amunigisha ishashi. Yenzo bakora na gapranka. Ekera wa musenzi we. Babitangiye bazi kari burage. Bazi karaga twiko. Dore ngara munigisha ishashi. Amuheza umwuka. Aza kuri kamera. How many clicks do you think Prank Monkey will get for this video? Ese murachekira game yanyu iri ubone muri posting ama video angahe muri iri joro. Ngajyaga mutwika ariko ibyo mutwika bigiye kubatwika. Hey! Abana bakiniye ku bantu kenshi. Buriya n'ujya ubona ibintu we bikunezeza. Yesterday. Hari aka video ejo mwafashe buretse gato ari ibintu wowe wumva ko binejeje cyangwa bidafite icyo bitwaye, ariko abandi ugasanga uri muri abangama. A warm up for tonight. Niyo mpamvu muganga ajya avuga ati mwabana mwe mujya menye imvugo mukoresha kuri social media, mwitonda ryo wabangamira umuntu utabizi. Live main event. Muri iri joro tugiye gukora icyitwa warm live main event. Uyu munsi tura streaming abiri live.
arangije azana kamera imbere y'ababyeyi ba Brady ise na nyina, yabahambiririye ku ntebe. Bakinye na famiye z'abandi, bakinye ku mitwe y'abantu, bakajya batereta ubukobwa ku masite atandukanye, bakabubeka inkundo, bakabwaka ubu video bwambaye ubusa, bakazita hanze, bamaniga n'abijoro ryabo rirageze. Umuriro uranabura mu nzu yabo. Ibintu bitajya bibaho muri United States America. Byari biki? Umuriro urabura. Telefone irasona. Bakiraho mufashe arabaho pop shot nk'aka view once, ariko yamaze kubona ashyize kavamo. Oh man, why? Kubera iki wakora ibintu? Kubera iki? Bani bagiye basa impamvu babikorera abandi, batangiye kwaza misali ngo gutwa kudukora ibintu nk'ibi. Batayare bumva umuriro uzajyane kimwe. Ni imirindi twumvishe ni iki? Icyo ni tugane kimekomeye n'iki gikomye. Abazanga warabangi nakamanyu mutsima gusa. Hey! Bakiniye ku bandi. Bakiraho. Muryango uri kingura. Senzi. Ari muri iyi nzu. Mostly see through the back door or upstairs. Mostly ashakwaciye muryango wenyuma ari hejuru. Televiziyo subiraho. That was definitely upstairs. Ariko urusaku n'umuriro ruvuye hejuru tu. Ombedo. Wabyeyi ba Brady. Okay. Brady yaraje ajyano. I'll go. Brady kajye hejuru. Kumano hasi. Sam fula zamuka hejuru. Ajye kureba. Umuriro urabura. Naharagera. Hey! Jana ubwe ngo mujye. Hey! Ibintu by'amaprank mwikoresha. Mujye mwitonda. Ibintu mwigira ngo murapranking abantu. Hey! Elimira. Ibintu mujyaho ngurabona ngo ihene yishingwe ngo hivi na hivi. Tayari. Unakamanyu kimutima gusa. Hey, ari ibintu ujya ngo urimo urapranking abantu ugasanga arabo bangamiye, ugasanga uteye abantu ama depression ibibazo n'ama stress, ngo urimo uratwiga ngo vayiro. Sanga aho vayiro. Aza mu cyumba cye ni Samfula. Allez, munsi y'igitanda il ne personne pas. Munsi y'igitanda nta muntu uriyo. Hakuno. Arurebera inzu hakurya. Haro twatangiye afite ikimodoka. I knew you'd be the one to stay, Brady. Not quite the Boy Scout that Sam is, are you? Ati mgose uko nabipanze uko biri kugenda Sam yagusizaho. That's what I'm counting on. Ati bikintu cyo numara cungana nacyo. Deal for you. Ahubwo umva nkubwire Brady ngufitiye deal. One that will let your parents and you escape tonight alive. Ati rwose yo deal ishobora kuba yatuma bamwe ababyeyi bawe ijoro aci ku rupfu akaba yabaho. Do you want to hear it? Ese yo deal ushaka kuyumva cyangwa? You'll need to give me something in return. Wowe ikintu ugomba kunsubiza ni kimwe pe. A life for a life. Ubuzima bumwe buratwarwa a life for a life. Ndica umwe wica undi. Cyangwa se ijisho rihorwa irindi. Maniga yaje hakuno agize gutya yumvishara umuntu ko wagendaga muri iyi nzu yagize kabutura ngagiye kumushaka. Yitonze urebe. Hey! Afunguye. The bitch.
Uva Brady ni ikibafure cyari kirimo ibintu by'imirindi ntabwo ari umuntu ni ikibafure kugera hano nasanze Brady arimo ararira Brady aza yirukanka ku muryango inyuma aza mu gikari aje mu gikari arafungura afunguye aro baziritse agozi mu ijosi ambere amaboko yarafashe ku rugi arwana no kumusirika umugozi utamuniga asubiza inyuma ambura akagozi Mosley mugeza wa Mosley mbazo yaruhambiriye mu nyubako bari banigishije shashi Mosley nimba atakarenze sinzi Mosley mushuti uyu hari ibyo bamubwiye ajya hararira Mosley ready Mosley acyari muzima Brady mfasha Brady yaje yakonje nimba ari dira ubwoko cy'umugabo yamubwiye mvarmwe wipfa uretse gato mvaramo ikigozi kumbe kujya kwijosi bari bazi akagozi kari kinjiye mu ngoto batangiye prank bazi ko ngo nagatwiko nukuba viral umugabo bwazigiye kubatwikirira ijoro muri viral birenze ko mwabaye viral muramenyekana birenze ati uyu munsi muragera kure video yanyu irashikota amasimbi Brady mwajyaga mutwikaza karebwa n'abantu ibihumbi bingahe ariko iri joro amamiliyoni yose irabamenya amatara asubiraho nimba ari kuri Skizibure arongera azamura Skizibure funga umuryango barega yabuze imbaraga zivuga What? Close the fucking door! Fermera porte yari fermera porte ouvre ni kingura fermera porte hari narabush umudomo funga umuryango fata maiti ya mushuti birabacanga dore cyo bita gucanganyikirwa buriya mujye mukora bwa upuranka bwanyu kugira ngo akavideo karebwe ujya uvuga ngo ufitanye beef n'umuntu birangiriraho ariko nujya kuvuga ngo ufitanye beef n'umuntu ujye umuntu uvuga uzavuga jaho umuntu urenze bakusange uyatumye abantu bakwanga jya gupuranka umenye icyiciro cyawe umenye wo muri buterana amagambo umenye umuntu musubirikanye ko buriya ngabanganye imihumetse barakarabana upuranka inga ku muntu muri mu cyiciro kimwe cy'ubudehe ujya gutukana n'umuntu muri puranka tukana n'umuntu nyine muri level imwe ushaka kugenda ukitukisha umuntu ushaka ukomeye bakayaka ibyara byakiniye kubana ariko uyu munsi bibakozeho I can't stay here. aho naguma hano mugabo bwati nimusoke mu nzu aho naguma muri iyi nzu irasona ntuyitabe gose nutitaba biragenda bite hello Hey, yewe put on speaker so shira kuno parere kuja numva Can't. ntabwo nashiraho God damn it now. shira kuno parere It's gone, okay? yakubye Yeah, he told you something. What was it? mbona biko biriko sari yakubwiye ngo iki He said it's time to decide who lives and who dies. yarambwiye ngo hano igihe duhitemo ninde ubaho ninde upfa The fuck does that mean? byo ndaza kuvuga iki irasona niba mpitamo papa cyangwa mama nibyo naramenye yamwe unahitamo ngo ninde upfa ninde You and me. reka twirukange wowe nanjye This is our chance. aya amahirwe yacu And he's gonna kill your parents. ariko nshobora ababyeyi bawe Said it's a choice. ariko nkuko yavuze ngo ni amahitamo Us ni twebwe or them. cyangwa ababyeyi bacu cyangwa abo They would want us to save ourselves. baza ashaka kutubwira ngo twitabare Wouldn't your parents? ari wese watabara ababyeyi bawe wowe ugapfa ababyeyi ba manega bari hakuno I mean, there's gotta be a way out of this. What did that guy say? reka tugerageze nashobora kuba hari uburyo twakemura ikibazo Nothing. nta bundi buryo Tell me the truth.
Asa bambwiye kuri bari ikintu bizi. Avana itara. Here, we're gonna die too. Netuguma hano natwe turapfa. Amaita mahari. Come on. Bachira televiziyo. No hanze ari marabareba. That's my house. Hana ni watu. Whatever it is, it's bullshit. Just don't watch. Over, we niba idore babi. Out there waiting for. Over, ukabiri kosa ni watu. Shooting araka gakobwa kande ka Peyton. Ya filime sasa. Oya. Ka Peyton bwije. Kajya kwamenye ukajya kumusura. Barapanza kuza kuganira. Ka Parisano baraturanye. Nawe nimo ndabona. You son of a bitch! Parasenzu. Nyuma ka Peyton. Oya. Peyton tayari. Na warajam. To get out. Tuvano muvandi Sam tuvano. Is that what he told you? Nibya kubwiye changu. Did you know he went after Peyton? Warubisikaje kula Peyton changu. Nibya kuya kuri telefone. Did man, you knew. Ngira amsazo warubisikaje kula Peyton. Expect you just to walk away from them? Ndeba bashaka duhunge. It's the only way you and I both make it out of this. Niyo nzira nyine kujya nyine ko twaruka turi bazimu. No man, you're not leaving. Nagwagera mwana. Echeras. No dude, we have. Mwana wisigara mwana muvandi. Listen to me. Batabari batajya guserera. Abara abavandi. Fuck you. Kirjanga pando. All we know. No. Nago nafa kwera abantu. Uradira gwagera mwana. Batangira guserera. Batangira kurwana. Dore ngo barasubirana mu sasa. Dore ngo barasubirana mu. Brady ngo basoke. Samu ngo hoya. Samu nashako. Bavaro ngo bacike. Tayare. Mugeze yakubise umutwe ku giti. Manigararaba. Brady? Brady. Come on, wake up. Brady kanguka. Brady, wake up. Come on. Brady kanguka mwana. Brady. Akira aho kamera isubiraho. Televiziyo. Rebe. Akira aho. Tayari. Peyton. Sherry. Hey, can you hear me? Peyton, uranyumva? It's gonna be alright, I promise you, I'm gonna... Mbara gusezeranya. Televiziyo tayari. Sherry. Manigara changanyirwa ni Samu. Please. What can I do to make you let it go? Basi mbya niki nakora kugira ngo umukobwa umurekure. Arangije subizaho kamera. Abazana madiru nibo nshaka kumva. Tell me. Ngira niki nakora? To save Peyton, you kugira ngo utabare Peyton. Give me something in return. Nanjye hari ikintu ugomba kumpa rero. You have to give me something in return. I'll let her go. Ndamureka agende. If you kill Brady. Ariko nibica Brady. Reba filime sasa. For a life. Nakubwira ngo ndataba a life for a life. Niyo katiyari. Ica Brady ndeke Peyton agende. Brady the same chance to save himself and his parents. Ato mutipera amahirwe hagati yiwe n'ababyeyi be atabaremo umwe. Yitabara cyangwa atabara ababyeyi be yabyanze. He tried to save you. Ariko yagerageje gutabara. You to leave. Yagusabye kugenda. Ariko uramuhagarika. If his choice would be different now. Urera amahitamo aratandukanye. Nago amahitamo akiri ku babyeyi ba Brady. Urahitamo wice Brady cyangwa Peyton apfi. The choice is yours, bro. Mahitamo na yawe. You can walk out the door and anytime you want, you'll be free. Atobira to asohoka ukigendera uri free. But everyone else dies. Ariko abandi bose barapfa. Cyangwa se wice Brady Peyton abeho. Yourself. Or the people you love. Atamahitamo na yawe wowe ukire ube muzima cyangwa abantu ukunda bapfi. Amahitamo ari mu biganza byawe. Usohoke muri iyi nzu ugende cyangwa se wice Brady Peyton aguma ari muzima. Brady twamuhaye amahitamo acike akujyane wanze kumwumvira. Brady yaremeye kubura ababyeyi be kubera wowe nk'inshuti yagukunda cyane. Ahubwo ngo mucike wabyanze. Ubu rero urahitamo kwica Brady cyangwa Peyton apfe. Ha girlfriend ke biramucanga amarega za hakuno. Naza fata icyuma.
Imbarishya agiye gutera Brady je ne connais pas. Uri umuntu utarica umuntu shane. Hey. Ni nko umuntu tarabaga inkoko. Umuntu utarica umuntu inkoko ni yayica. Rangije. Maniga atangira gwa rubuyanje. Mwanga munda. Yakoresha ikira. Maniga mwanga munda. Arangije. Akujya Maniga aze gusohoka muri iyi nzu na Peyton apfe kambe muhambiriye hano ntacyo. Mbe muhambiriye ku rukuta. Na hari bucikire. Mwambika bwa upingu bwa plastiki. Aramujisha neza. Nabundi apanga gusohoka. I'm sorry, but you can't leave. Man, mbabare gusana gwava hano. Right now! Simana mambo ya chinaziwe. Harunazo mambo. So, let me loose! So anetso mambo ya harunaziwe. Yeah, you're Bonnet. They're dead, alright? Peyton is dead. Mbabye ni ngwambura abye barapfa na Peyton anapfa. So if this is what it takes to keep you here, then fine. Nari cyo bisaba nakintu kugumisha uri muzima. Kuko ni nakwica Peyton nagwa ari umucyasa nabye bawe. Utara tukire bazima. Uri amugakene nukumena maraso. Sawa. Just let me out of this. Bas mambura. We'll figure it out together. Deka dufatanye turebe ikibazo twakemura. Risk you make Oya. for the door. Wenda bizoye tusohoka. What are you gonna do to save them? Azora kora ikigo batabare. Ndakora ibyo ngobakora. Up on his offer? Nago nakora ibyo ari baransa buriya mugabo. Yeah. Made me the same deal. Nanya ma yo deal. Your life for mine and Peyton's. Yamwe ntango ubuzima bwawe ko bwa Peyton. Fucking believe it? No, namwizera. Right now. Nacho ntango cyo kwizera. Doing all of this for a reason, man. Uko biri kwose umuntu ayimara kora bino bintu kubw'impamvu runaka. And we have to figure out what it is. Dukeneye kumenya impamvu niyo arongera kupa umuriro. Impamvu muyimenya nk'abandi. Akupa umuriro. Dude, come on, let me out. Manu wamambuye mwana. It's okay. Kasa mukarabaza tuko biri kwose umuntu ayimara kora bino bintu kubw'impamvu runaka. Dukeneye kwa tukamenya iyo mpamvu niyo dukemure n'ikibazo. Bamwijima. No! Ahantu nkaha. Unakupa umuriro waba utangiye gutekereza akawukupura. Natuma utekereza neza. Arimo arabakinira ku bwonko. Uraba ukitekereza neza agahita akupa umuriro ugacanganyikirwa. Kira Maniga atangiye kumva n'amajwi y'abantu baboroga. Televiziyo. Tangiye kwibuka Peyton. Akibuka Moses. Akibuka. Maniga atangiye gucanganyikirwa. Maniga atangiye gucanganyikirwa. Umuriro wagiye. Mume muri inzu hari umuntu nta muntu mbonye. Inyuma. Haruri mu nzu yabo. Bashira akaririmbo kacurangira umwana. Akaririmbo bacuranga kera. Mockingbird. Papa's gonna buy you a diamond ring. Televiziyo iricana. Studio tonight? Sure. I miss you, Daddy. Nagukumbura papa. Back home? Ntabwo nategereza igihe uzatahira. Time. Hari akavido k'umwana bashyizeho. Ibyo ntibikira. I got a friend request earlier. Hari request nawe n'inshuti yanjye. Aza kureba abantu bamusaba ubucuti. Kumbe hari akavido k'umwana yitwa Easy. Hari uwashyizeho profile picture y'akana kitwa Easy. Wari ugira ijambo uvuga. It's photos of us. Ibi ni hatari. Umuntu wamwatse wibuke yajyaga kuri website yanu abantu basabira inshuti cyangwa se ama dating site abantu bateretanira. Hari umukobwa yitwa Easy bateretanaga. Ariko ngo muri nuza account yiwe harimo amafoto y'abantu batipi. Muri account ya Easy. Prank monkey Peyton. Mostly prank monkey Peyton. Man, some of these pictures from at least 6 Man, uyu muntu amaze amezi amafoto y'amezi 6 yose arafite hano muri account yiwe. Must be here. Bisa nkaho yaramaze umwaka dukurikirana. Kubera iki? And then there's a video here, it says. Man, hano hariho amavideo atandukanye. Hariho na video kuri computer. No, that's on my computer, Sam. Man, ibyo ni biki Sam? Don't watch that, okay? Mba Sam nubiye mwana. Sam nubifungura. Look, I don't even know how the fuck you got it. Man, izo buryo abanya video zari mu mashini yanjye. Kumba video Brady yarafite mu mashini ye. Ngo yashyize upload kuri ya account ya muntu witwa Easy. Arangije ashafungura video. Ugeze Maniga baramukoreye veriseri. Rwaza veriseri. Dore ngarashyiraho video. Hari abicundeba. Umbaza ko twamubwira ibyabaye. Why? Boretse. Kumbe Brady
yaraje abomorana n'akagakobwa ka Moses ka Peyton kakundanaga na Maniga baryamanye afata video umugabo yaragiye arayiba ayishyira kuri ya account kumbe dore inshuti ye magara yaryamanaga na ka girlfriend ke bagashwana akajyana ikindi bapfa. Brady, how is this, Brady? What is the camera? What? Did you? What is the camera? Did you record us having sex? What the fuck? Video turi maturi chundeba. This is not fucking funny, Brady. Nagi mini bishimi jaguza tukakipata video turi kwichundeba. Ate big deal. Kumbe video bari chundeba ageze kuri ya dating site bateretaniraho. Maniga yarababaye. Umuntu yanze kwica ngo inshuti ye magara yahoraga amuryarya ngo girlfriend yawe ngo umushwana mutemura fiki. We are turashwanye bararyamanye Maniga abaryamana afata video niyo mpamvu girlfriend we atashaka kumuvugisha. Kumbe cya Brady dore byari ngo ufite inshuti magara wizera. Reba filime agorye kavanyo kamera ya mbere kombe na ifite kamera ya kabiri eteka ryose bagomba kuraburiza. Kumbe aryamanye na girlfriend wanjye dore muri rya zamuka Java data munurji. You fucking dick! Wa musenzi. What was that, huh? Ibya byari biki? You're supposed to be my best friend. What happened? Bagomba kubera inshuti magara. The brothers. Katumaze nk'abavandimwe mu buzima bwose. Man. What about her? Nawe uri yasheri wawe. I cheated on you. Nagarya gucinya inyuma girlfriend nawe gucinya inyuma. Tayari ni ngumi. What was that, huh? Ibya byari biki arunaziwe. Kira. Ndabara mushota. Fuck you. Paru umusenzi. Wa mukobwa araza akagenda atambaza nka roho bibaranzo kaza kuturenganya ngo twaraporeje. Sasa hari ibintu nabwira kumva koko nibyo. Umukobwa niba yarananiwe kwifata namufashe ku ngufu. Yaguciye inyuma nagarya yaguciye inyuma. Ngabanye ubwenge buki. Mareke yaje hakuno biramucanga. Umuntu yizaraga inshuti magara. Barongera bacana amatara. I want to see Peyton right now. I want to see Peyton no. No, she's still alive. Don't worry, she's perfectly safe. Don't worry, she's perfectly safe. You won't let me talk to her, you asshole. Really want her, then you'll do what I ask. Come on, Sam. Do the Sam. I can tell you want to. It must be very tempting. Punish him to save her. As soon as you give Brady what he deserves. Now you need to shut up. This is what he wanted the whole time. To turn us against each other. What about Brady's parents? If I do what you say, what happens to them? I can be their savior too. Maniga dore ngo kiramurenga. Dore Maniga ngo biramucanga. Dore Maniga ngo kiramurenga. Reba neza. Arebye gutya. Abona isaha iri inyuma. Arebye ku isaha areba amasaha. Aje kureba. Where are you right now, Mr. Lee? See you and Peyton on the screen right now. Now before I do anything. What is it? The video isn't live, man. The clock on the wall is almost 2 hours behind. Kara ni nakanyabwenge telefone irongerera sona karabivumbuye ni ka Sam telefone uko isona
What did you do with my parents? You're in no position to ask questions. Brady. Seems to me Sam's the one in control. So, be Sam. Sam amahitamo ni ayawe. Amahirwe ya nyuma aya bebeni. Urahitamo gutabara ndi. Barigara inacho. Banayo hadi chuma. Utanyita. Bana utanyita chivandi. Ahambura mushuti. Ndambe uyu mwanda. Arangije. Birahagije. Your little game to turn us against each other. Nimwe mukira uri bano kugira ngo nteranye n'umuvandimwe wanjye. To hurt each other, it is not tubabazanye. Nago biri bubi. To do it. Nago nubikore. Turn the video back on in real time. Niba ushaka tugira imikino dukira shiraho video mu gihe cyanyacyo. I want to see Peyton and I want to see Brady's parents. Ndashaka kubona Peyton n'ababyeyi ba Brady nta kindi. None kandi. The boys haven't been entirely honest with you. Mu byukuri ntabwo nigeze mbabera umunyakuri kuva na kare. In fact, mu byukuri you've been pranked. Twaba prankize ngo mwajyaga mbikora abandi. You've been pranked. Arangije. Tiny Dick, give it up already. That was very rude of you, Dad. Yari ibi cyane ku nkupa. Kumbe byose bari barimo ni ibintu byari byapanzwe. Actually, we're just getting started. Mu byukuri ibintu ngo bigiye gutangira. Ababyeyi ba Brady babishe kera. Ababyeyi ba Brady bapfuye kera. Yaberekaga n'ama video. Brady Manions 437 Oak Street. Bimwe ya byose ukuntu yababwiraga aho batuye. Yabivugaga ari imbere y'ingo zabo. Kwanuza kwa Brady ari darapaze rya leta ya Amerika. You say sir to the others you called tonight like. Arya unyise nyakubahwa. Kandi ubu nari muranyita ngo abanda ntoya. To face. Vubanga muzayibona amaso ku maso. You can call me Mr. Lee. Ariko muri akamwanya mwamwita Mr. Lee. Arangije. Oya. Kumbe dore mugenzi wabo yashimuswe kare. Mosley. Nabo barabaprankinze. Ariko ibirira verite. Hajya ni la verite ni verite. Brady yangane mana. Hey. Bakiniye kubara ariko birabagarutse. Baba nabiciye ababyeyi n'inshuti. Buriya n'ujya ujya gukora ibintu ujye yibaza ngo ndimo ndabikorera arabyakira ate. Niyo mpamvu usanga rutazanga mu bintu byo by'amasiripurize, ibintu by'amapranka. Nyamara ari umutoto mugira ukagenda ukamena amazi ku muntu. Uzamena amazi akonje ku muntu urwaye umutima upfe. Iribusha nigukiriramo imiyaga. Ahonda ibintu mujya mukazana umutoto ngo tujye gukora mu surprise uzakanga umuntu urwaye umutima bro. Babagira inama. Hey. Umumena y'ibizi bikonda ngo ni surprise. Uri muri prankinga. Boro. Ibintu bizagukoraho boro. Kagafino gatoye umuboro gasuka umukuru. Ari maragenda Brady afata icyuma. Peyton's probably dead too. Peyton nawe yapfuye. Naga kiri muzima. I'll stay and cover your back. Nge nasigara no gucungira umumetso. Front. Jimbere. Far away from here as you can. Vano uko ushoboye wicikire. No, I'm not. Nabangare polisi. Nago nagusige mwana. Brothers for life, right? Brava nimwe by'ubuzima. Genda ushaka kubufasha ibintu byazambye n'ubundi. Maybe this is my one chance to make it right. Wenda nibwo buryo bwenye nakuneza cyangwa gukora ibintu mu buryo buzima. Get the fuck out of here. Vano mwana nago nagera mwana. Nago nagusige wenyine. Together. Turavano twembi. Right? None abyeyi bawe bapfuye sibyo? Most likely so is Peyton. So the best way to get to this guy is to escape now. Nago twatuma rwose yakoresha Peyton kugira ngo abe yaducika. Bana mugagenda zane polisi. Undatoya. Reka tubikore twembi. Bachiraho. Let's go. Okay, looks clear. Let's hurry. Asurika mugenzi hanze. Achingone Brady.
Brady, open up! Brady, wakinga umuryango mwana. Brady. Mwana ndarabirarangiye. Brady yabuze ababyeyi. Ari kumva nta n'ikizere cyo kubaho. Sigare muri iyi nzu niba umugabo arimo bahangane. Kasama kanazanza kajya guhamagara polisi wenda. Tayari. Damn it, Brady! Bakira abona imodoka ya Peyton iri hano hanze. Abona hari imodoka iri hafi ya Peyton. Reba filime sasa. Za munsi ndani ni maniga. Nawe hakuno reba filime sasa. Bombe muri cyo kimodoka inyuma. Amashusho bakiraga yavaga hakuno. Amwe abonaga mu televiziyo. Kugira gutya manega yande yamone ya baseball. Kugira gutya asamugeze ka Peyton Mari Nyagasani bagambiriye hakuno. Mari Nyagasani you're safe. Meze neza atekanye. Peyton ngangwino. Bombe maniga nawe yagize gutya aca kurundi ruhande. Muri umeze neza. Agacu ni bari ibiki yaje neza. Agati you ati ngo agacu neza. Mosley anda uribuka neza kumbe wa muntu bari bazwe yapfuye babeshya kari Mosley. Ntabwo ari Mosley ahubwo dore uwabakinnye prank reba ari yigize Mosley. Bavanyeyo Peyton yakuba bumva Brady yakuriye marabiri. Alright, you need to call the police. Umva ucishobora rimwe hamagara polisi nona. Ugerageze wihishe. Ntugire umuntu wizerana ngo sibyo. Tawasheri turi kumwe. Gerageze hamagare polisi. Iza gutyemisha mugenzi we yabira. Arihera. Brady yagiye. Azazenguruka inyubako. Yumvishe mugenzi we yabira. Kugira gutya ako bana kubura umutwe. Hey ayezano nawe
cyakene bari bambirije Mosley bameza muzi ndani ndakubita umuntu bati Brady? Kiraho? Kimihumekere. Ready? Brady. Ready? Brady. Bura. I miss you, Daddy. Nakumbura papa. Kiraho. Hey. Hey. Bari bari. Peyton. Peyton yarasize hanze. Yumurwa ya Peyton. Peyton ay maraboroga. Maniga. Peyton kugera hano. Peyton. Imbari gichwa mukomye. Inyuma yawe. Tayari. Tayari. Ah. Baze maniga. Ariko yirwanaho. Kiga baragikoma. Ah. Maniga barambarana. Barambarana. Patrugabo. Ufite icyuma mu roje ariko. Barwanira icyuma. Tayari. Rangije. Gahara. Mugabo shafite isura nayo yarakamutse. Ah. Imbare maski yambaye. Peyton meze neza. Meze neza nanjye. Tubura biratekanye birarangiye. Ntabwo yakongera kutubabaza. Kumbe. Oya. Kureba neza. Abona tatuwaje ya mugenzi we. Oya. Gukura mu maski. Mugenzi we ne bari bambitse iki maski. Ne Brady yivuganye. Hey! Ndakubwiye filimi iraha. Umugabo yaje ahambira Brady amwambika cya maski amufunga umunwa. Brady yazaga yegera mugenzi we undi akagira mugenzi ni haduyi dore ngaramutera icyuma ahantu habi mukamimi. Ah. Yitonze. Brady mbabarire. Mba hejuru yabo. Ah. Muzehe Gahara. Muzehe Gahara. Don't understand why you're doing this to me. Ntabwo nibishe impamvu urimo dukorera ibi byose. I'm simply returning the favor. Atirimo ndabishira ibyo mwankoreye. Back for the night you and your friends called. Ndimo ndabishira ibyo ijoro mwahamagaye iwanjye. Hamagara Madame Cobain. Listen to me. Kumbu uyu musaza n'umugabo wa mugore filimi itangira bahamagaye bambeshya ko ari polisi wa muprankinga. Mudama bwa tirashu ndimo ndumva. Atutimo turija mu nzu yiwawe. Ati ni monkey. Bahamagaye umudamu. Ati undi muntu turimo turajaga imari jiri wawe. Acha kwa yakwica mukobwa wawe. Akiniye ku mudamu uracyatwumva. Mrs. Cobain.
umudamu yavanye y'imbunda iryo joro bamuprankinga ngo yatewe mu nzu yiwe ngo ari mu mwicanyi ahamagara akana ka Izi yari mu nzu wenyine umugabo ngo yagiye hanze y'umujyi umudamu yumva ari igikomye umudamu aje mu cyumba cya kana asanga akana ni kari mu cyumba bari bambaye ngo arabicanyi binjiye mu nzu ye umudamu nibwo hari umuryango wakingutse ararasa dore ngo ariyicira umwana kubera za pranka z'amafuti bishe umwana w'umudamu nako umudamu baramuprankinze yirasira umwana. Nyabuna ibintu by'amapranka mujye mukina pranka n'abantu muzi cyangwa ukora ibintu uzi ko bitagira ingaruka ku muntu. Umudamu yamaraze kurasa umwana kwiyakira byanze nawe arimena. Umugabo nawe aravuga ati aba prankinze umugore wanjye nzabakorera prank. Ntabwo twa tugamije kubabaza umuntu ari wese, ntabwo mwari mugamije kubabaza umuntu ariko ibyo mwakoze byababaje benshi. Rangije umugabo nta kimwe twica umwice arishyiramo. Agomba gusobanukirwa, agomba kuba baramukunda babaye. Fasha imbunda twakananga agomba jambo nibwo mwaraciyemo ubwo naburaga umwana nyine umugore wanjye sasu ryaravuze. Byambabwira ngo ibintu by'amapranka, ibintu ngo by'amasiripurize, ukaza nk'agatera ukaza nibizi bikonje ukamera ku muntu ngo na anniversaire, uzamena ibizi bikonje ku muntu urwaye umutima. Uriya mujye mwitondera ko ari amasiripurize inshuti zanyu. Umuntu ushobora kuba muri inshuti ataravuye ko arwara umutima, ugahura udukiriya n'ibizi bikonje bivuye muri firigo ngo happy birthday genda uka death day. Hey, mujye mwitonda mister. Abana bari baratwinga mu videos ba viral yo ba prankings abantu bagashyira kuri internet, byarangiye umugabo abuze umugore n'umwana. Bwatinze hano video police yaje kuzibona. Uburyo bari kodinze nde karimo karakubitwa. Ese nariko baturi kodinze turimo turakora sex cyangwa hari bavugaga ne Peyton. Bwatinze bafashe maniga Sam yahwereye bamushyira imunda mu biganza. Umugabo yabaza ati muzaca mu buribwe nk'ubwo naciyemo umunsi mbura umugore n'umwana wanjye. Yaraje batareka imirambo impande ye, harimo uwa Brady kavura karimo karajojoba. Bamushyira n'icyuma mu ntoki n'ibikumwe babisanga ku mbunda no ku cyuma. Muka Peyton hakuno nimba ariko barashe je ne connais pas. Aya Peyton wanje abagabo bajyana n'urukundo. Umuntu aguciye inyuma urabibonye byose, nyuma yo kubona uracyari murarizwa n'urukundo. Ni hatari kweli. Ewe Mbari no amurije amagara polisi baje mu drop your weapon intwaro hasi. Drop the fucking gun. The suspect wa mbere musanga icyuma n'imbunda aho tumusanze yarasuye umukobwa umwe hanze.
hari ibintu ujyana muri polisi ukabura uko wakiregura ntago ari njye bagusanga incuma n'imbunda aho hari imirambo njyambabwira mujye mwitondera iby'amapranka ntakiri itangazamakuru ritarikora no guhita batangira gutanga raporo nabo icyo mundi abanyamakuru bahamye ibintu badahagazeho ati yari afite imyaka 18 yamwije tureba isasu ngirido n'igishyushyi ati ishabye ibinshuti ye nyuma yuko video yagaragaye mushuti aryamanye na girlfriend we ni yaruhukiyeho abana bari baramenyekanye mu gukora amapranka bakora n'amafilime ya rwose yo gukanga abantu n'agafilime cy'akaru kagenze nemuci kuzi ku cyaro cyari wese samano hasta la vista right